meno je Grimer. Zdravím vás u 4. prehľad. Bytu. Takže náš pýtam sa ti mi blesk, to počkaj vypnem. Tak. Ja som vypol blesk. Takže mali by sme začať a pevne izbavení neprotek sa to pravedno ospravedlňujem. To je to. Som ešte neopratoval. No tak tu máme spálňu, špálňu, špak, telka. Lebo som tam, tu, tak zaostri. Dobrý chlapec. Tak. Počítač. Akadémia moja. Dneska. Vidíte, mám tu mínek. Nasťahujem. GTA. Xbox. Telka. Proste vravím, že ty sa nespolkala, tak sa kačstvo. Dneska som vám z toho obdavačky, tam tu bola spáľačka, tam tu detská, tu nezba. Ona výučka, kachlo, stôl. Domok není. No toto je moje zvláštne kreslo v tom skoro. To som mal takedy Xbox. Toto, videli ste ma? Vaša. Kuchyňa. Tam iná kuchyňa asi. Neďuka, záchod, tu by som máš kúklival. Ty stroj. Petale tu sa. Dole. Nedá sa dať. Zerajte. 100 minút. Čo sa hýbe? Dobrá hra, mi. To páči. Našpanujem. Nie, že by som robil dokedy na tomto. Nie, nerobím. Našpanujem zase. Dvoječka tam. Na jednotku sa to viac natiahlo, viac natiahlo, tu, viac to tam harme, točím, zase dám na dvoječku, zase mi už toto zašpamilo, vidíte, zase dám toto, na jednotku, to vidíte, sa mi už viac našpanovalo, a teraz už to normálne našpanujem. Jo, toto terén natiahnuté. Tak, to si svetli okolo. A potom dáte len na dvoječku a šijete. To ešte rýchlo. Nastavíte silné špánovanie. O tak, toto by bolo asi všetko. Ja sa zdravím a beliky.